Billy Ward Eastern Church Bokayan District Keching si ningkan esek amaipi Saint John BEC rong kelan sang tidi bali patharalong ningkan esek amaipi misen meten maiki pachunpon Phaikunia cheklo ne pain kora chokarni lakhain koraini saru pathar constituency ke parlo Billy Ward Eastern Church Bokayan District along Bible kang thirathi pi ken pon laki lun angding pi plikep ra ke thom angding so ke thom nangaka theang lapen hok pen nang toinon pu Bible kang thiralong pen athi pi en ponsi Keching si ningkan esek amai pi Saint John BEC rong kelan sang tidi bali pathara long kedam tang Phaikunia cheklo ne pain kora plipen Phaikunia cheklo ne pain kora trok aranian mesen meten jai mek pajot ponlong lo kijulsia jai mek along chophal hi amana peng pen kachatong dun lakhain koraini saru pathar constituency VDC chairman Silarson rong pis tami chitong dun si jai mek along RD pidun Today on 26th of November, I attended the first convention of Believers Eastern Church, Bokazan District, under the theme, "Oh God, show me your light and your truth." It was a wonderful experience to see all the believers from different churches and all the leaders coming from different churches and different backgrounds. And the message of the convention is there should be peace, unity, love, and prosperity in our nation, in our churches. And we as a citizen, as a Christian, our responsibility is to build our nation and bring forth the gospel of Jesus Christ to every nook and corner of the world. And may the message of this Bokazan District Believers Church Convention bring blessings upon all the people in Karbi Anglong. Thank you. Adam, kado bebas nami nili Fransi, Jesus Cristo akadam pejerlo. Nilitum kedamtang tarik ingkora plipen pidi tarik ingkora trokan. Adak Bokayan District Believers Eastern Church Keching si eningkane sekamai pi Ipon lo labang solong ana mahirjume ana makang honpen besen benetum Kichun ponong lo thanga kisung akiduk ave pin penitum besen penitum kichun ponong lo laki nitum arnam ahir jumelo pusintum celaka pon lo lasi pinia polong stame laki kijut siar ni lo ipi jut arni lo abe munung be program gospel singgar tum inut baheni ang setong donji pedeng be apor ngabe tason dolang ame dolang taben pini labangso ki jutsi arni apor long niru tom la Bokayan District long believers laki monduli krehini la pen fellowship ini kado pangrum pet pen kriplian do balizan Jepani constituency balizan Pendanglok, Borjana Constituency, Sodrichu, Anilitum, Ciparlo Ponlo, Lakado Wepen, Kriplia Mondlian, Litum Doponlo. Tame Kripliang Mongs Tame Ongdung La Pusona Mondli, Apayawe, Homhek, Cita, Arnamakang Honpen Pinia Porlong, Litum Labang Some, Charlie Pon, Litum La Pusona Arnama May, Litum. Bipon onji la pen bipon thekji nirtum kacemat hadam abe cita kacemat hadam kabor ipon arna me hirjame arna nanga chidodun pen ajok pinia polong mesen pen pichun polong lo labang so polong nang tum media mate pherangke ake hai tum nang tum kado oi pansame pinia polong apor nanga chipidun pen labang so me long doan alira cham nangi pidun pochoro lo lapen pini ladak idusia mailong arni amang so mailong pini plexam domination pen tame ongdung pen nang se tongdun
Baptist pen Lutheran pen la pen si Catholic pen amondli pen stame ongdung amuluk nang chepo ongdun pen arnam phana kiro karcho amailong aliracham nang pidon pot ni re alang toma same neli akiro pilo la pen kadok we pini ke chitong ke to an arnam aberia lo kam claim rapet korte le pen injure la pen ke theke ding atum kadok we phan same neli arnam amen pen akiro pilo kardom amen pini labang some ke chengsi ani ke kom hek la pen second ani stame la pan kong o la son kali sitame pini ke bang harot throk susi arnam phan kiro rapet amuluk niritum chithenglong lo tangte na tum ke cheng si la ning kan se ka mai pi na tum ki bi pon cheng ban ko son na tum kan ning harong niritum ke chengsi labang so hoba amai convention ki bi pon ke isia bang ke la khadam lo tangte ning arong pi ka son si chala khapon lo pipon ma polo tangte niritum labang so bokajan ang kangalong ke believers atum ke laposon me thetan ame bi be pila non si ki bi cheng la aposi niritum bang ke ning arong pi lo sita labang song bong niritum akiklem madam ke le dam de ke pale dam dek the ki pijel pon dek the ekelang pon dek the labang solong dota hai posi labang ke sabsu niritum tame akimilang ma kacharli mi posi nilitum ta palidam petki unedelo si labang isi nitum ning choilo seta nitum kaduk we pini la dak labang some long ke chitong ke do ana to man same arna mamen pen to man diapon bubusi nili ning thelo tangte pening bang ke dak rong khelan bc a charge long sina tum bang so ning kan se peman pon tangte muning bang ke atum son ka chisik pon dulu ma ya long ka break lo charge long tani o labang so lama bang ke hok lo pining la da ke chengsi la ke bipon lo la pen pichun ponong lo son tak taxi to we apor nil to misi chingki chethan ajai me galong ni tum chingki chethan pon lo labang so lo ki bipon je phan ke ni tum bipon po aning kan wang setame pining pen cheng tang ne da posi un ana bang ke ni tum labang so la puson amei pi bukan district long stame believers center satum ki bipon je phan si achisik pen do pon lo seta konat nong bipon jidi labang so bang ni tum jong pon pelang stame ki bi bang ke bipon vek po muninga sengkan setame lasi muninga sengkan tame puthot do an pen ni tum cherap chetura chetong khilona Bokajan pen Lawrence Lekte Loti Kimi News Karbiang Long